MiVuzaaraa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. MiVuzaaraa ge muling a programa ka marhaba. Mi programa ki MiVuzaaraa in Kuriya genda Massaikaiy ge maulumat tibefruna hame genestin mang argument Kuriya genda programe. Egoto mi program ge beenma ki Raisul Jumhuriya ge manifesto ge khandaluwa fawa kankan Kuriya da goi genestino. Komme hafta ko is argument waki mauluwa kan hasa kolla ge mi program ge genesteni. Egoto mi hafta ge mauluwa ki Zakaath House. Zakaath House agule ituru maulumat genestew mang argument ko Islamic kantataka behe Wuzaaraa ge State Minister Dr. Muhammad Shujaa Abdul Hakim adi fund manager Abdullah Ali abatibe program marhaba Zakaath House agule gotok emfreta malgon swal kollam benwani Zakaath House ge strategic action plan ki kobato शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आदे इंगोडना फदाएं दिवे राज्यगे ज़कात हाउस उफेद्दुमकी दिवे राज्यगे इज्जत रईसुल जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़गे रियासी वादुफुले ए वादुफुलुगा बयान कुरेफवा गुतुग मतिंग दिवे राज्यगे ज़कातुगे कंकं हरुदना को अदि इस्लामी शरिया हुद्दकुरा दायरागा ए हुद्दकुरा मिंगणुगा ए फंडु इन्वेस्ट को तरग्गी को अदि एगे नफा एगे हग्वा बेहनवेरिना विहाविस फुला दायरेगा फोरुके दुनुमकी एमनिक फाणुगे रियासी वादफुलुगा हिमेने कमे एगुतुगे मतिंग अलगोनमे मी दिवे राज्यगे ज़कात हाउस उफेद्दुमुगे मासक्का कुरेवी मिहारु उफेद्दुमुगे मरुहला निमि अदि वेबसाइट गे कंकम वेस मी निमिගෙන්දිය මහුගා එකන් कुरेवी हिंगज्जे देंतिया कुरे विश्वाले की स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान हम स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की हम एहनी मोसेसा तक के समा हदा फसहारुगे एक्शन स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लानिंग इदं एगे मच्च बिना को फालगोडमें मिहारु अलगोडमें वाणी मिहारुगे देहा सर्विस वनारुगे एक्शन प्लान एकुलवाला आफा गे तो दालदेवी एक्शन प्लान मार एकुलवाला इफवावा हक एगोतु Zakaath House के mandate के हिमेने कंकं हासिल कुरमा किहा मुहिम दावरे मी प्लान के साबु अदा कुरांतो मी स्टेट मिनिस्टर स्वाहा करे बिगोता आळमेंगे मी mandate को मिहरी कंकं हासिल कुरमा टका मी एक्शन प्लान मी आहारुगे तेरेगा हिंगेन कंतत बयांको मी प्लान कुलवालानी देन एक्शन प्लान के एमे मुहिम बेणुमकी आळमें कुरम मियोले कामकी को बातो आळमें हासिल कुरम मिजे कंतत की को बातो आळमेंना मी हवाल करे फवा मसूलियत तक को बात मिकंकं वर तरतीबम बयान करेइफा मिकंकं हासिल करेन आहर तेरेगा मुळि मिकंकं तरतीब कल्ला रावाले इंतजामी गोतेग्गा मिकंकं हासिल कुरमट्टका अवलमने बेणुवे लीफा ओइन एच्चे कों इरको कों कमेत्तो कों बैत्तो अवलमने हासिल कुरानी कों कमेत्तो अवलमने कुरम मेले मिगतो मिसायक अवलमने फाह कल्ला मी आमुं हेलुन तरिकुनु एमे आमुं हेलुन तरिकुनु मुत्तरे कों प्रोग्राम तके आहर तरे कों हिसाब तके कों मिंवरकत्तो गेंदानी मी हुरिहाच्चन अलवण वर तफसीली गोतेग्ग अलवण मेंगे मी एक्शन प्लान गा हिमनाला फमियोती एगे एम्मे बोडो मैगण मकसद की अलवण मेंना मति करे मेरे कंकमुगे तेरें एव्विस कमे अलवण मुगे फोकस नोगेल्ली एकंकम अलवण में टारगेट कुरेविगिन आडे मेशर कुरेवे गोतक मिकंक हासिल कुरेवे तो कोन टाइम बाउंड की तेरेगा मिकंक हासिल कुरुं ए मी एक्शन प्लान के मैगड बेणुमकी स्टेट विदाउट द फंड तो Zakaath House के स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान का हिमेने मैगंडो कंतत की को बाका आदे मी तिदाळवी देहा सर्विस वनारुगे एक्शन प्लान देतो मियाहारुगे एक्शन प्लान गा हिमेने मैगंडो कंतत तेरेगे एम्मे फुरतमकमकम यति Zakaath House उफेद्दु देन अल्लाह रहमताय कीगा एकं निमिගෙන්ගේ दिये मीडिया महुगा देवना एम्मे मुहिम मुकमकं अलगोणमें तावल कुफौर्ण कमकवाणी अवेयरनेस नोता हेलुन तेरिकं इतुरु कुरुमुगे गोतुंग अलगोणमें गेंदाणी हमेकणी वकी कैटेगरी कड़नो नोता वकी बाय कड़नो वीहा विस्किन बायका ए स्कूल तका यूनिवर्सिटी तका रर्रशुगे काउंसिल तका आदि व्यापारी वेरिना आदि मूले मुजितमौगे एम्मेहा स्टेक होल्डर गुಳಿಗೆಂ
algonmen maseketta irad kure kurigedan den oti me zakat fund invest kurum den invest kurumuge kankam gendewani waki kankan kantattake tarutibu kurevigen ei algonmen miya haru kuram raifa hori magandu ekkanta mi magandu anekkamaki zakat neguma adi zakat behum mikankama luifasehe goittake hode dinun ei algonmen rawafa algonmen amazifa wa ikkanta zakat neguma adi behum mige tere kama fitru zakat bis himene ituru mudaluge zakat den waram muhim kame gotuga algonmen amazifa wa kamen ben defufenna nizamek gaim kuru algon himeni mihar ege ekkanta algon mihar kurevijjen ei website en algon me launch kurevijje den website uga algon men himananje he muhimmu mawlumatu taku terege algon men bayan ko fawane tafas hisab shay kuruma adi ahari report shay kurum algon hiwani mige sababun defufenne nizame gaim kuruma kurve masakattuge tere himene emme muhimmu em masakken hen adiege natija ka wegen dane algon hiwani itubar gaim wegen diu raitunge itubar gaim wegen diu maki am games Dhivehi Raajjeyge Zakaath Housege wegen dane emme ufaveri kan algon gabul kurani ege natija ka wegen dane kama gabul kurani algon adi kashawaru es kurani zakat dakka farata wara hingama jehuma ekiga Dhivehi Raajjeyge Zakaath Housege zakat dekkum iturwegen dana kama mihar ehen nihen go gotavi zakat dekkum kankan by faru tartibe fa onnati ehmi dannawali ingeto anekama gotu algona mi waram muhim kame gotu algona amazifa fa miyoti de miharu terege sida ekan ekko hasil waane ke no dannawana nge muli duniyega wes abadus emmen kormunganna masakkate ki ei fagir kannatta lung egutukumatin algona men fagir kannatta lumuga zakat house ke we has bodu dawren ada kurumaki algona amazifa fa kamen den mi ege iturun algona men kandala fonna khas program sai bahuri ege tere miharus kuriye genda nafa programs ama itura fula ko kuriye gendun ebesama algona men kuriye gendan hori kandatta den mi awareness adi khas awareness mi dennevi zakatuge conference en algona men mi haru terega bawa nimma fawane ei ilmu verin na guligen zakatuge khasa conference en algona bawana den mi zakai mi beheni ab beheni veringe ak category ge macha ei kirit qur'an ge bayan kurafawa a category ge beheni verin mi beheni verin deneganaweni algonomen wagi masakettake ekul kurevigen ekama algonom kiyani fagiru na miskinuge daftaru ekulawalume ekan adi ituran harudana kurumattaka algonom masakettake korang oti revifa fagirunna miskinunge kankan daftaru ekulawan kam miharus gendani war rangala adi itura ves algonom beenun algonom mihar fagiruna miskinu denegatum adi e daftaru ekulawan mi genda kankan ituran harudana kurum ebisama miharu tere algonom hama kuran reifuri maganu kanta terege ekkanta ingeto nemme state evidalwi maseketaga e maseketan hasil kurma khandelfa tarihaki kobato alon mi e faha korbi maganu kanta misalaka dannawani nama mi zakata meduga amun helun teri kurum taka hinge program ta den e program ta we salgon men tafat baataka ka bahalagen kuriya genda visnafani ege tereng vfaritaka sarkaruge kumfunitaka dawlatuge eki idarataka mi school taka migota eki mi target group take algon men kandelige e group takan amaz korigen awareness program ta bes kuriya genda hama ege turun mi awareness program taka ki algon men male giturun rajyege eki kankolotaka bahalagen mi kuriya genda raafani egotun mi ahar terega algon men mali fiyawa den mi ituru city taku guys awareness program ta hama kuriya gendiyuma visnafa miwani den mikankamaki muli ahar teriya mi bahal evigen tartib koregen kuriya gendewe gota rei fori program take den hama egi turum mi
zakat fundong invest kurumuge bavis temmes faha korawwafi eme alon me ekankames den ege buhuri alon me mi kuren jehe bawro masekketta invest kurumuge kuriyan e sharikatun ekamge huri lafatan hodu mehar emar hodaga me uleni ege fon alon men investment committee bes advisory committee eklawalunge be invest kurena daira takache ekankan denagana ha alon men invest kurumuge masekke kuriya reifebe den alon mihar plan kore me gotun ja ramadan faha hisabu alon men investment ge kankan fasha gene wen kama alon min lafa korene den koren salon faha kuri gotta mi horiha kam me oti mule ahar teriya bahalage kuriya gen devo to den state ge wahak polo swaha korawwa fi mi zakato hinge nafa program bes e program ituron hardana kurum taka koren hori kantatta bes adi egi toro mihar nafa program dashun ehi terikam for kodde faraitak मालूमात तक ए बेफुलंग हालत देनेगत मट्ट कालवन में दतुर तक श्रेय फमी वाणी ते मी हफ्ता के बुरासवेत वालवन में हाली फादाल अतल तेरे हम ए मी ए बेफुलंग मी प्रोग्रेस बेल मट्ट का मॉनिटरिंग दतुर तक ए बे रेइफ मी कहल आने मी मोली आहार तेरे हम मी दन्नवी उरिहा प्रोग्राम तक मेती आहार के तेरेग एक दोस्त का हम तरतीब कोल्लागे बहालेइफ ते मालेगस मिहिंगे प्रोग्राम तक अलण में हम मी अमदान फहुं कोम्मे होनिरग अलण में अवेयरनेस प्रोग्राम तक हिंग मट्ट का फिहार तक शा व्यापार तक ज़कात देखो ए हुरी कोंजे हुन तक को बात ज़कात भेग तो हेरन तरीफा मिंबर की को बात देने के तो मट्ट का अलण में हम टीम तो वकी हम मी फिहार तक डोर टू डोर गस हम सवाल को मी बेनो फ्लो मालूमात फॉर को दिनुंगे प्रोग्राम तक कुरियर रेफे बुरी Zakaath Housege muhimu ಮಾಲೂಮಾತಕೆನ್ ಅಲ್ಗೊಮಣ್ಣಂಗಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕುರಿಯವೆಸ್ ವರ ಮುಹಿಮು ಬ್ಯಾತಕೆನ್ ಎಬ್ಬೂರಿ ಎನಮೈಸ್ ಕೂಡ ವಗುತ್ಕೊಳ್ತಿರೆ ಬದಲ್ಕೊಲ್ಲಾನು MiVuzaaraa Anikais MiVuzaaraa program ballawungenda farataka marhaba algum miha hisabu me balalani Twitter in fahaga kollave bay suwaltaka Twitter in fahaga kollave suwaltaka balalaruga Zakaath Housege ufaddagen aswana fadataki kobato suwal kur february vidal dofanto Zakaath Housege fadaki aslu kobato ade war muhimu suwale mi suwal kurave befalaku kurabba fewti मी अलगुण हेनी ज़कात हाउस उफद्दागे वारने फ़ायदा देनगत मट्ट का अलगुण में मी ज़कात हाउस मी उफद्दी तसव्वुर बलालुंगे हम मुहिम कम करने अलगुण तसव्वुर की ज़कात सदगातुगे नमूना खिदमत के फ़ोर को दिनु आदि फुदुन तेरी मुजुतमे बिना को गाँवमी यदि बाइनल गुआमी फेंबरुगा इतबार हुरी मोससा कबो मी अमाजुम विस मी तसव्वुरुम विस एबे एगे अलगुण में मी दाम बेणुम व अमाज इंगे तो मी फ़ायदा बलालायरुगा अलगुण हीवणी मी कुरीगा दिवराज्यगे अलगुण में इस्लामिक मिनिस्ट्री के दशुगा सेक्शन है गुतुगा मसेकुरम मुंगोस मिहारो मी फुलावा मुंगोस मिहारो ज़कात हाउस कमी बदल दी एम्मे फुरतमका अलगुण में अलगुण फाहा कोल्लम बेणुमणी फ़ायदा का बलायरुगा हग्गु वा बेहेनिवेरी मी ज़कातुगा हग्गु बेहेनिवेरी मी बेफुन्ना यगीन कमा एक्कों अलगुण में मी ज़कातुगा फ़ैसा फ़ोर को दिनु ए हम गामस ए हम वरबुड फ़ायदा का वाणे देवण कम का अलगुण ही निफाह कोल्लेविज करने कुरी कुरी बिसवाल जवाबुगा मी देफुफेन निज़ाम गायम करूँ हम गामस मी ज़कात दक्का फ़रात का तिमन्ना मी दक्का फ़ैसा या वणी किहिने तो कोंगो तकत्तो मी फ़ैसा हेद कुर्विगिन दियई मी हम गामस वरबुड फ़ायदा करने के ए अलगुण कुरीगिस तन्ने फ़ायदा मिहार वेबसाइट में दिरी को मिहार एकंता अलगुण में मसिक फ़ाशा है हम कुरींग तनुगे सिराद कुरविया अलगुण में हम तफासी साब रिपोर्ट तक आम कुरमु गिंदान आदि एगे इतुरुं हम एकने तफासी साब नोंगे तो अलगुण में मी ज़कातुगा कंकं तरतीब कुरुमुगा अलगुण में इंगुलेने उसूल ता इंगे तो
usulta algondu men iradu kureviya e haamu kureven huriha usulen algondu men website uga shay qur'an eme huriha faraittakavs e usulta ballawalawafa e kihine kankan kuriyad dagodetto hama ballawalu amil pola hama ballawale vene algondu me ikan fahi koddinu me iradu kureviya mi natijeka vegen dani algondu menge mi mujitama ki fudunteri mujitama ka vegen du ten hama ekani fudunteri non ingeto warang oga teri ebbay kanebay kan alala fada mujitama ka vegen dane den adi emme muhimmu faada adi algona dannawan vilevi kanne miyoti ekamaki mi islam deenuge timmana rukun gaim vegen diumaki hama gaam wes algona menge huriha muslimu divehi rayitun akhunna ukhtunna libigen dane wara bodu ufalaka vegen dane swalaki mi rukum gaim wagem dani alang heyenu alakannu mi iturun harudana vegen midan ingeto ewagal undanna ehemima mi hagegatuga wara bodu faida take vegen dane Dhivehi Raajjeyge Zakaath House algonu mi ufedigen adi ituru masakketake ituru barumina kuriya gendigen diama hema e sual kurevi befula hama waram muhim suale algonu heni kommissar ka insaf kurevi kannege suala algonu ti suala kodache ituru kollam redo den hasako mi mi taraneka tweet agati sual korawwa fotima wes ebe flonna mi tweet aguluwa be flonna zakat housing ama mivi faida warabada ingum wegen daane ei mehar algon menge zakat house ge waki twitter account ek innana ega zakata behe malumat hissa kurem daane mi gotun facebook instagram mi adi state faha korevi gota algon menge website ge zakata be huriya malumat ke aamo malumat zakat dakkan jehni kombek zakatu ge mak kama be gotu zakata be gotu mi dekkumuga huri faida taka be gotu algon midani eveya kurmatta ka malumat hissa kurama mi ge kurim wes algon menge mi zakatu ge kanga hingamon ade ennamis miha gaton rayitonna mi kan haama wegenne node mi ge kurim mi zakat housing ufedunima e duwahum fergen day 1 feshigem wes hama e badal rayitonna mihar fennamun daan adi kuriya hilafa mihar hama messenger me dori ko wes wargena be fulun hama komme duha kal gotaka suwal kuru watimanna atuga ebutta miha adada gahana timana mi zakat dakkan jehene to nota timana account ga mimimwar ebutta fasa timana zakat dakkan jehene to 2.5% calculate kurani kihinetto waran aadaya kan kalona war fasen hama e jawab ebede war caring hama mi war ay kura suwal tago jawab tago libigende miha rastuga social media beenu korawa farattaka ihsas korevene zakat house ama mivi demhen ha dostare kobato mi aso alwan mi january deg zakat house rasmi ko iftitah wege mide e hisabun feshke miada hame kobato mi badal takaki mi kan miharus rayitune ihsas korevene mi zakat house ge beenu egi turun alon me website ko mihar meti aamu koreifa zakat mi january mahkitere koron haraduta kobato konkamakato zakat fasa mi haradu koroni kon daira taka unto mi war tafsil kon eri fenna emima ane social media ge mi platform tako mi facebook twitter michi mi fenna em mihar ane zakat dakka be fulunnan ebe ige timannage zakat fasa mi wani kihine kan em mis war bod faida ge alon hiton emima miharu asluga social media beenu korwa faraytaka gina aamunna miharu ihsas korave zakat housege faida eki ko baka ade sawal man me wani zakat housing ufedifa den sawal ko fami wani mi zakat house ufedigen was fawairo mi kiya muddataka demigen daane masakatetto ade mi algona hewani algonu men naki sattayin satta muslimu gawmen mi algonu muslimin ge gotuga tibeha hindaku algonu furana huriha hindaku algonu men kuranjehe ekkanta zakat dekko ekanta kurumattaka algonu men eli harudana fiyawale Dhivehi Raajjeyge izzati raisul jumhuriya elubi wara harudana fiyawale mi Dhivehi Raajjeyge Zakaath House ufedduman nimmawa ekantam fees korubu emi algonu menge amazaki algonu men furana huriha hindaku mikan hama itura taragi kurma kurem huriha masakat kurum egotuga matin mi zakatu ke kankan hardana kurum gotun hama ganune miharwani ege drafting ekulawa leifa wani kuriges ekulawa leifa ekamaku eti mi adi itura furihamako e bil ganune ge sifa jassa zakat house ituru ganuni himaya bes hoda dinu ingeto emima
mi algon hivani mi waki muddatin ichennun kanne algon men ham mi fas kanduga mi lobeti fas kanduga tibiha hindako algon men ham irad kurwe kuriya gendane masakkati me geto මේ කියා දෝහකතෝ මේ අනේ මේ Zakaath house දෙමිගෙන් දාන්නේ දෙත්ත ඒකන්නේ ගාවන යෝනි සුවල් කරවි බේෆලා මේ වගුති කමෙක්තෝ නොත දාමි කමෙක්තෝ ඒකන්නේ නාලොන් නන්නාන අසු Zakaath කි මේ වර කුරින් සොරන් Zakaath ගේ කංකන්න Zakaath ගේ නිසාම් රාජ්‍යයක දෙමිගෙන් ඒ බාදේ මේ මේ එත zamaane කුරින් Zakaath බේ වගේ ඉදාරයන් ඔය ෆානික්කා ඒගේ ෆෝන් එකේ කි වුසාරා තවගේ සෙක්ෂන් තවගේ ගොතුගේ යුනිට් තවගේ ගොතුගේ අන්නමුන් ඇස් මේ දණිකාස් මෙති Zakaath ගේ අහමියත ඒ මා බොඩවස් බේණුම් වාකන් කෂවර කො බේණුම් වාති ආනේ Zakaath ගේ ඉදාරය වකින් ගායිම් කරේ දැන් මිකාල් කංකමගේ හාසක දීනේ මිකාල් මුහිම කංකමගේ ගවමගේ නිස්බතුම් කුරියාරමුන් තරග්ගීවමුන් දාකංක එමෙම දෝහ කවර දෝහ මේ Zakaath house එකේ ගොත ගොයිෆ මුස්තක්බල් එකශීගේ මීගේ හිදමත ෆොලාවෙකින් මීගේ ෆෑදා ආමුන්න කරා මින්වර ඉතුරු Zakaath ගේ නිසාම් ඉතුරු තරග්ගිය මියවරමස් මතිය හරපත ගොස් වකි වුසාරාගේ ගොත Zakaath ඔතුම් එමෙම අලවණ්ඩක මේ ගබුලන් නොකරව දෙන් ඉතුරු ෆහත එවස් හිසාබෙග්ග ෆියවලෙන් අලාෆානේ හෙන්නේ අලවණන් හැම ෆෙන්නනි Zakaath ගේ කංකන් ඉතුරු තරග්ගිය කොරිය ගොස් අදි මියවරමස් ෆහි මුස්තක්බල් Zakaath ගේ කංකම ඔන් නානෙත ती अळवण्ण मी फेन्न हासको Zakaath इन्वेस्ट करे Zakaath आत लिबे आदद इतुरु कोरेवि Zakaath गे मी फ़ायदा एगे बेहेनि वेरिन्नं इतुर फोर कोद्देवि मुजतम मी फ़गीर कन नत्ताल मट्टक Zakaath हिंगे प्रोग्राम तो इतुरुवेगेन दा मिंवरक Zakaath गे अहमियत मुजतमोगस बडुवे मियल दिबे अहमियत हम इतुरुवेगेन गोस मी वुज़ारा का वुमाय अळवण्डक गाति मी देदुवहकु उइगेन दा इच्छक वरम बडा अळवण्डक हम एक एमंजर हकीकत को सिफोवन किस प्रोग्राम का इतर सवाल का जहलानियत मैं सवाल फंड मैनेजर नमाज कोलन सवाल की मिहिंगा फेब्रुवरी में होगा तेरे का कुर्बान हम जफा दतुर्गे मैगन मकसद की को बातो और मैं कुछ फाह कर ले गोता और मैं स्ट्रेटजिक मी एक्शन प्लान का एवुट्टे कंतत्त के रेफ एगे तेरे Zakaath बे गोतुम आमुं हेलन तरी कुरोमुगे कंतत्त के सेबुरी रेफ मीगे तोरं अलाउंसमेंट मिहारुस मी फ़गीर कन नतालमुगे मकसदुगा Zakaath गे तेरे Zakaath नफागे नमुगे प्रोग्राम हिंगबुंगे बादे ए प्रोग्राम गे दशों अने दंडवरिकम शागोरिवा फरायतक मेवनी एही तरिकम विस फोर को दे मिगतो मी हादाल नोलिवरम गा एबति बि दंडवरिन तके अळवण मी कोरिन एही फोर को दिफवा एबेफुलुंगे मिहारुगे हालतकी को बातो बाला मॉनिटर करुम टका अळवण में ए एम मकसद मी दतुर्गे इंगेतो දෙවන කමකි මේ Zakaath බේගොතන් හේලුන් තරික ඉතුරු කුරුමට්ටක හිංගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තක අලුන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තක මේ හා අලිෆ් හා දාල් ගරත්තුග හිංගො මහමජේ හොනේ ගොතන් මේ හතර රෂෙක් ගාලවන මේ දතුරු තෙරේග එක එක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ත හම මේ ස්කූල් කුදිනෂා යෆාරිනෂා අමාස් කරවේ ගොත කුරිය ගෙන්දියම අසෝ මේ මුලි දතුරුග මක්සද मैं हिसाब में प्रोग्राम में वहाँ प्रोग्राम का बैरियर लगे थे वाला बड़ा शुक्रिया MiVuzaaraa प्रोग्राम का मी हफ्ता गलगुम में बालाली Zakaath house अन हफ्ता का वैस आ मौजू का को बदल खोलूँ के उम्मीद का वक्रेलाना वस्सलाम वालेकुम MiVuzaaraa